Kila tumefurika maji tukatoroka, hakuna viongozi wetu wa Tana River na tukimbilia hapa kujua hali yetu. Wale watu wanatukimbilia hapa ni watu wa Garissa County, na tunatoa shukrani kwa watu wa Garissa County kwa ile msaada kidogo wanatupatia, kwa sababu wao hatujawapatia kura na wanatutambua. Lakini wale wetu wa Tana River tuliwapatia kura, hakuna hata mmoja akisikia tumefuruka anafikiria kuja ajue hali yetu ni hali gani. Maji yenyewe ni shida, chakula yenyewe ni shida, mvua inatunyeshea na tunashangaa tuko na viongozi tumewachagua hatuwaoni. Kiongozi wetu wa kwanza women rep hatumjue kwa wapi. Kuna wakati wametuandikisha, wakatupiga mapicha, wakahesabu vyombo zetu zimeenda na maji, mifugo, manyumba atatujengea, hatujaona hiyo pesa mpaka leo, hata nyumba hatujaona.